Ke division clear tu te in safai in si bai vek ule tunkar chung Longklai district thil thleng langsar zwal te ilo clear home o LDC Golden Jubilee lom na pui ber ni o chu zo fil ani Bangladesh Chittagong Hill Trek sa Bangladesh sipaitle Kukichin National Army te in beina awanga sa himna zonga Longklai district alo lut mi sanhi somsari pali an tling to Now chung nu thi na le na sen kum khat nai lam thi na thleng thin ven na tur chung changa thut khom nei ani KMMTTP na thona in ahong tura Longklai district mi puite a zirtir na mu malpek an ni lo le ramngo le lui cherew te zang na dom aum si lo hi afu lo lai ani CY le General Secretary DVAL President Cup sang hi somni panhi volleyball tournament khel chan ani tilal byak chungi kani atu na chanchin kim changzokin LDC Golden Jubilee lom na pui ber ni o chu zo fil ani Lai Autonomous District Council LDC in kumsom nga atlin Golden Jubilee lom na hun si Waile Playground Longklaya buat sai ni o chu zo fil ani a Jubilee lom na pui ber ani khat na a hian PH Biakzawa Vice Chairman Agriculture Development Board chuan khwalian ni in ahman puya pulal ma so mazasai Deputy CEM MADC chu khwal za ani Jubilee lom na ni na a hian LDC Chief Executive Member Pu Vizir Sang chu khwalian ani a Pu Amol Srivastava Deputy Commissioner Longklai chu khwal za ani thung Golden Jubilee lom na ni khat na khwalian PH Biakzawa Vice Chairman Agriculture Development chuan kumsang kazakwa somnga pathuma poi Lakher Regional Council pe kania kumsang kazakwa somsari pahnia poi Autonomous District Council kania kumsang kazakwa somriat pariata poi ti chulai tia thak ani ati khwalian pu HBak zawa MLA chuan namle rama kan chial angai ti soin khovela namle tong tam tak aboral to a keini namtlem te ramjim te maniaro inrel theitura kan omhi thangthar te hian a hlut na kan shat chwa atul le namfing le ramchangkang apyangin an nam an choi moya an sa pui lova a than chhona tur an ngai to azok thina an tongte an ziarang te an hum hal thin ati Hehuna khwalzo Mara Autonomous District Council MADC Deputy Chief Executive Member PH Lalmal Soma Sasai John MADC IO in LADC Golden Jubilee Lompui na thusiak chu LADC Chief Executive Member Pu Vizir Sang hena lanin jibai bukna Lompui na lefui na thu asoi ngal ani Golden Jubilee lom na ni na khalian LADC Chief Executive Member Pu Vizir Sang chuan LADC in kumsom nga atlin chu LADC hwam chu nga cheng song tan limna le lom na tur hun ani thu soin LADC kalzet na tura politician official kaushan pol le mipuite ramle namdam na tur ngai twa chunga pheikhai rwal taka tho ho apoi mo ti asoya namwanga LADC sarkar ani angin ramle namhum hat na konga chanla chu na poimo masabera nei achulani ati Hehuna khwalzo Longklai Port Sap chuan LADC hwan chunga cheng songte LADC Golden Jubilee lompui na hlanin India dan pui 6 Schedule noya line namin chanvo thatak achan chu a hlutzia sherenga LADC mason na na thokzel turina cha a District Administration in LADC nen tho ho na thatak anei thu soin Longklai District le mi puite mason nan tho ho na cha chhomnun zel ani abe sei thu asaya Golden Jubilee Celebration Committee ten kumtir atanga hlotling taka Jubilee lom na hun sang an bat sai thei awangin alom pui thu soin du sakna hlan ngal ani Hehuna hian LADC Golden Jubilee lom na puala inti siak na bat sai sang branch oile namlam rakhatlak inti siak na branch oile zaipol inti siak na middle school chonglai zonlam inti siak na intermediate school spelling bee LADC interdepartment futsal competition vola inti siak na volleyball le football tournament lo man tesem ani Golden Jubilee lom na ahian LADC member nilai le member huitele anchungte LADC officer le staff te state le central department official te political party pol le kaushan sang IO te zirlai na pangtele mi pui chanem tak an kal khomani
LADC hi kumsang khazakwa samnga pathumadin poilakhe regional council PLRC in ashin ni in kumsang khazakwa samsari patni April ni samni pakwa khan din ania tuna hian elected member samni pangale nominated member pali anfain member of district council MDC samni pakwan oma ahwam chung ramza zong hi square kilometer sangkhat zariat samsari point pasari pangani in village council samkwa pasari a oma chung ka sing ni sangkhat sathum somnga pariat amin mission zathi mi noi khat sangthum zali samnga paruk vel ani LADC Golden Jubilee lom na hi April ni somni pakwa sang hi somni patni khan hon ni in kum sang hi somni patni chungin alom na chi sang sangin kalpui ani Longklai district level SEDP committee and Thukhom Longklai District Level Socio-Economic Development Policy SEDP Committee 2 and Chairman Longklai Borsapu Amos Srivastava Hovin Zirtop Nikhan Longklai DC Conference Hall and Thukhom He huna hian District Level Committee Thukhom Masaka Thuda Bo Suidan Clear Ho ni in Longklai District Chung Khochen Khata Village Level SEDP Committee atanga Thulut le line department atanga thulut te ngai to ania malak zuizel dan turwa manna sang sang siang ngal ani he huna hian line department sang sang te chuan SEDP sum an pek chwa dan le an malak na report te antar lang bok Bangladesh Chittagong Hill Tracks Bangladesh sipaile Kukichin National Army te inbeina awanga sahim na zonga Longklai District alawlut mi zahni samsari pali an tling to Ratlan te hian thole ni khan Longklai District chung Parvapya Samei Sora an thlenga Ramria Duty Border Security Force ten ti turpoi mole chinchia ngai te anti fel nuwa Samei Sora khwa hian shwai lu anni a back in le primary school a te ria tir anni kan thudon na chuan BSF te hian heng Ratlan te hi hmundang pan an rem ti lo awangin Samei Sora a hian da khom anni Longklai DC pu Amos Srivastava Rahman in chong te STO civilian khotlang shwai tu tenen in beronin anrian na tur le eile in le mamo dangte an ngai to a chong te SDPO hovin dan le thu pe ken ko tu te po in helai hun hi an thuchil me pok ani Ratlan te chungchanga hian Central Waile Rahman na angin Waile Vathwam Puisa headquarters frai tu te chu Parvakhwa Ratlan te chomdol tur le andin munjir chang turin an fe chwaka Ratlan te mamo tur sang sang le Puisa fai te kingin chomdol ne hi an plan ani Central Waile shwai tu te hne na changa thu kan don danin chanchin bat sai lai thlengin Ratlan lo lut le tuna omza thi chung ka somruk pariat atangin mi zahni samsari pali anni a lo lut le tura be se hi mi zathum vel anni Now chunganu thina le now sen kum khat mai lam thina thleng thin ven na tur chungchanga thut khom nei ani Longklai District Level Committee on Surakshit Matritva Aswasan Suman chu achung khatnan ningani khan Longklai DC Conference Hall an Chairman Longklai Borsapu Amos Srivastava Hovin an Thukhom Borsap chuan Longklai District in Trisel na le kong sang sang ma ason zel theinan department sang sang ten ma ni zona theitop an chwa chep ti soin sarkar ram man na le malak na alotlin le zwal theinan department sang sang inkara tho ho na le in bak po na thazok nei zel poi mo thua soya department sang sang ten an harsat na department dang puina an mamo chuan DC kal tanga in chat tir sung sung thin tur le in hongtang taka indoor ton thin turin line department kal khom te chu acha ani Head Thukhom hian Member Secretary cum Convener Dr. LP Maso Mabaka Health Department District Administration RD ICDS PWD PHED le INPR Department Official tele Tlomngai Pol MHEP le LWAIO te antela Senior Medical Officer Dr. S Thaji Swan Suman Omzia le akal pui dan tur tang pui asoifia Extended Mission Parivar Vikas MPV chungchang le suman ne na kai ko pamalak dan tur asoifia poka hemin hnuaya hlotling taka malak ani thei dan tur sang sang soi ho ngal ani suman hi ven thei nat na laka nu le naw sen thi na athlen to lo na tura sarkar lai pui malak na ani a har sat na sang sang wanga naw chunga nu thi na le naw sen kum khat ngai lam thi na thleng thin ven na tura malak na ni in mechia na pai zong zong naw sen tharuk aya upalo Pom zong zong le naw sen kum khat ngai lam zong zong chu he malak na hian ahwam do na he malak na hnoya beneficiary ten zir tir na ngai sat na le enkol na chatak an do na hrisel chatak an om theina turin chazo ka malak ani do na Longklai District a chuan District Hospital Longklai sanga PHC le Bungtlang South PHC a te he malak na hi kalpui masak phot tum ani
KMMTTP na thona Longklai district mi puiti a angong tur zirtir na mumal pek anni lo le ramngo le luiche rewte jang na dom om si lo hi afu lo layani CY le General Secretary. National Seminar on the Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMMTTP Prospects and Problems to Seminar Hall School of Social Science Mizoram University nei ania hehuna hian Central Wile General Secretary Pu Joseph Lalming thanga chinsa atel Central Wile ayo atel Pu Joseph Lalming thanga chinsa chuan social and economic aspect of the Kaladan project ti thupui mangin zirtop ni khan thu soina nein KMMTTP project afu lo ber mai chu ahong tur Longklai district mi puite hena inzir tir na mumal takpek masak anni lo le mi puin an tlan ber ramngo le luite acherewa hemizang na domna aum si lo hi ani ati Central Wile GS chuan zorin pui ti ming chu thak ni se andu ti thuwa soibok Heni ni o National Seminar hi Department of Political Science Mizoram University buat sa ni in Professor Lalnei Savi Dean School of Social Science chuan ka shwai ani PHBak zawan Longklai 3 Health Clinic Center ahong Longklai East Bel to MLA Agriculture Development Board Vice Chairman PHBak zawan chuan ninga ni Jingkar Khan Longklai 3 Health Clinic Center thar ahong Lai Cultural Center kam Auditorium Longklai 3 Health Clinic Center thar honna a PHBak zawa chuan Chief Minister le Health Minister ten Risel na ngai poimu in Mizoram chung abik takin district nofwal Longklai district anga te health sector lam ti changtlun ani theinan theitop choin ma anla ti asoya sarkari me poimo mo na sha Longklai district chunga health clinic center somni paruklai ataka kalpui tur ram manna siam chulom om ati thusoin heng health clinic center te hi atam zok chu honle ataka kalpui mek ani to thusoya atira building omsa mun chen khat ti lo mun tam zoka building saknan le thoktu roinan MLA fund man ani thusoin tuna chon SCDP sumhangin health clinic center engimosat bultan le enkol ani thusoi PHBak zawa chuan Longklai 3 Health Clinic Center honsu khotlangin risel no kangama ason na turmel lungpai mo tak ani thusoin honchan ang taka changkai taka mangturin venchung mi puite chu acha Health Clinic Center chu khotlangin nei turil rupuan enkol turani sha a venchung mi chanem ngai ten thilpek chi sang lekha bu chwar khum dokan le thil chul dang dang an pe chulom om ati thusoya aphui suizel nan le achangplun zel nan thoktu te mamo le har satna ngai vena thata ka thok puya thok thlat zel turin veng mi puita cha ngalani Health Clinic Center thar honna income hi Longklai Chief Medical Officer Dr. LP Malsom Chwana kai shwaya Longklai 3 VC Vice President PH Siaming Thangan Hunser mangin lom thu soina huna mangpoka Longklai 3 Bel to MDC Putilal Engwanan Longklai 3 Health Clinic Center hun ani thu a Mizoram Sarkar le Bel to MLA chunga an lom thu soibok Longklai 3 Health Clinic Center hi Longklai 3 Prajwai le Enkol Lai Cultural Center kam Auditorium Building noya da lailok ni in thoktu health worker pakhat helper pakhat le asha pakhat an ani DVL President's Cup sanghi somni panni kheltan ani District Volleyball Association Longklai buat sai DVL President's Cup sanghi somni panni chu zirtop ni atangkhan Electric Veng Mini Sports Complex a kheltan ani Zirtop nia in elnatan ni hian mi pahwanga match thum khelni in khel masabera bazar veng volleyball club chuan ma pui volleyball club te set 3-0 in an hea second match a H Rinmoya volleyball club in upa arlal kama memorial volleyball club te set thum set bial ne in khel nung bera paithar volleyball club in Savage Memorial club te set thum set bial in an he bok ani in elna hi inrin ni khan khel sunzom le ani a match masaber mai se hwanga chanchin bat sai lai thlengin angu volleyball club in Media volleyball club te set ni set bial in an hea second match a chontlang pui volleyball club chuan Electric Veng volleyball club te an ma chon bokang inrin ni match thumna a mi pa in elna nei chunzom ani anga chontlang pui volleyball club chuan Rin Moya Memorial VC te an machon anga match nung bera College Veng volleyball club chuan Saika volleyball club te an machon ve thungang DVL President's Cup sanghi somni panni a hian category pathuma in elna buat sai ni in mi pahwanga team som omin me chewanga team li le kumsom thum pangat chung lam hwanga team ruk an oma in elna hi November ni somthuma zo fel tura ro man ani
Waile Bazar Branch Kumpuan Subcommittee ten Anveng Chunga Nau Pangteparin Awareness Campaign and Board Site. Waile Bazar Branch Kumpuan Subcommittee chuan si Waile Kumpuan Subcommittee thupui ramle nam hal in kai shwai na bo suin ninga ni khan Waile Bazar Hola Awareness Campaign on HIV/AIDS and Educational Studies ti thupui mangin Awareness Campaign Program and Board Site. Hehuna hian bazar veng chunga na pangkum som pani atanga som pakwa in ka te hena HIV/AIDS chungchanga resource person nula ala remrat pui PMGDC le nula si ma som chungi DRP shade LWS 10 zirtirna anpa zirna mason na ti thupui mangin Dr. Lalram Nunmoyi Associate Professor Government Longklai College in zirtirna apebok He awareness campaign program hian na pang samsari panga kalin bazar veng chunga kausar sang na pang LEKBK BCM UPC Northeast India BCI 10 special items an nei thei cheu bok ani he huna hian bazar veng VCP pu Emmanuel L Sathing nen atangin fuina thu cha toy ngai thla ani a Waile Bazar Branch President pu amal so ma nen atangin thu soi toy ngai thla ani poka tlangwal F Vanal Chwanga Chairman Kumpuan Subcommittee le pu Rohing Lian Zathang Vice Chairman Kumpuan Subcommittee ten thu soi na an nei bok ani Officers Club Longklai Hwai Hot Interdepartmental Sports sanghi samhi pani khar ani November ni samhi pani zana tanga khel Officers Club Longklai OCL Hwai Hot Longklaya State Central PSU Bank Nwaya Department sang te inti limna Interdepartmental Sports sanghi samhi pani chu zir top ni khan khel zo ni in Rodren Liana Futsal Brand Longklai Veng Puya Longklai Bursapu Amon Srivastava IAS Havin akhar na hun man ani Bursap chuan harsat na omlova hlotling taka Interdepartmental Sports khelso anita chu lom ati thu soin department sang te kara in po na chale tho ho na cha siam tu ani a hun local tura Longklai district in ara chwa dom tak atel nge abe se thu soi He Interdepartmental Sports Karna hi Organizing Committee Chairman OCL Senior Vice President Pu Silal Ratkima Additional SP Chuan Akai Shwaya Organizing Committee Vice Chairman Dr. Charlie C. Chongthu Veterinary Officer le OCL Secretary in Charge Information and Publicity Pimal Som Tuangi Boy Tlung Te Hwai Hotin Lomandong Tu Ten Hena Medal le Trophy Hlan na hun man ngal ani OCL Hwai Hot Interdepartmental Sports sanghi samhi pani hi November ni samhi pani atanga ni samhi panga sanghi samhi pani chung nei ni in fiam na chi sang panga futsal badminton table tennis carom board le Chinese checkers mangin in elne board sai ani a department office somnga chuang chu team som panga a in thenin sports hi kalpui ani a apum puya category som pathum oma gold pathum le bronze pani la in team 4 CMO DMS and ANM school chu champion ania gold pani silver pakhat le bronze pakhat la tu team 2 police excise and DCPO chu pani ni in gold pani la tu team 9 DTO PNE le BSNL chu pathum na anni medical reports district hospital Longklai District Hospital Tungkar Chungkhan OPD in Entir Zongzong mi zathum somthum paruk anni a damlo admit somruk pasari omin hengzing som pariat hinaw pang anni a nausen pasari an ombok Tungkar Chungkhan Emergency District Hospital Pantu mi za som pakhat an ani laboratory test rang ti zat za somrat panni ultrasound ti zat mi som pakwa endoscopy ti zat mi som pakhat le x-ray ti zat mi somthum pali an ombok Tungkar Chungkhan District Hospital Operation Chungkhat ne ni in napiang sompali anom ani Christian Hospital Tungkar Chungkhan OPD and Entir Zongzong mi somrat pakhat anni a damlo admit somni paruk omin hengjing a somhi naupang ni in damdoi na tanga chhatir mi som pasari anni ani Tungkar Chungin Emergency Christian Hospital Pantu mi somni pakhat anom ani Laboratory test rang ti zat za som X-ray ti zat mi somhi pariat ECG en zat mi som anneya mi panga hena vaccine pek anne bok Tungkar Chungkhan Christian Hospital Operation mithi le napiang an omlawa chanchin bat sai lai thlingin cabin rak anne lo bok ani LCMC and Hospital
SCMCN Hospital tunkar chung khan OPD and NT zong zong mi zani som pakwa anni a damlo admit som thum pakwa omin hengzing som pakwa hinau pang anni casualty case som pakhat nein tunkar chung khan emergency hospital pantu mi pakwa an ombok laboratory test rang ti zat zanga somnga panga ultrasound en zat mi som ni pariat omin x-ray ti zat mi som thum pakwa le ECG en zat mi pariat an oma endoscopy ti zat mi som ni panga le ha entir mi som ni pakwa omin mi pathumin physiotherapy antibok tungkar chungin LCMCN Hospital operation tumkwa ne ni in zaipui tumthum le zaite naw tumruk anni a mi som pahni hna vaccine pek anneya naw piang pasari amin chanchin bat sai lai thlengin cabin rak an nei lo ani POL reports Mizo Fat Filling Station Mizo Fat Filling Station a petrol MSC liter khatcheng somkwa pasari le paisa somrat paruk ni in tungkar chungin liter sing hi sangli lo thlengin free sale pek chwa ani petrol XP liter khatcheng zapali le paisa somli pangani in tungkar chungin lo thleng thar a omlawa liter sing khat sang ni lo thleng thar tur an nei ani diesel HSD liter khatcheng somrat pali le paisa somni in tungkar chungin liter sing ruk lo thleng thar oma liter sing ni sangli lo thleng tur nei in free sale pek chwa ani Mavula Filling Station a petrol MS liter khatcheng somkwa pasari le paisa somrat panga ani a liter sing khat sang sari lo thleng tharin liter sang hi zathum somkwa pakwa shal chwani in free sale pek chwa ani diesel HSC liter khatcheng somrat pali le paisa som pakhat ni in tungkar chungin liter sing li lo thleng thara liter sing khat sang ruk zani somkwa shal chwani in free sale pek chwa ani LPG report MS Kuma Gas Agency tungkar chungin MS Kuma Gas Agency a rongbol na gas pur sangkhat somni paruk lo thlengin commercial gas lo thleng thar om lo thung chanchin bot sai lai thlengin chan mari venga le bethel venga a rongbol na gas system mek ni in lo thleng le tur be se hi council venga le college venga te sem tur ani ang tundin huna a rongbol na gas pur khatcheng sangkhat chani som panga ani a commercial gas hi pur khatcheng sang hi zali som thum ani khati zong khatungkar chung longklai district thil thleng langsar zwal kan clear hau the te chu ni e